Nay, sabidong mo't day tay gemuka ka. Agsabido nga kaon, sa Pasig apan nakapaay kan ayat ni masagsagrap kao. Anya? Laklagayan kan, ayat pa'y laang ti pagparparikutam. Ay unay daytan kaka. Sarbag kayaw akabalay kaw. Anyat problema yon tay. No personal na gamit. Saan nga bibiyangan? Dito'y lang ti pangidul-duli na kiti sa gaya ikaw. Nawang mo dyan. Nagipanan niyaw. Ket not na ditabuok yaw. Unay daytan kaka. Sagutan na kayo gagayem iti may sa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Hinggagaraman mo saan, daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kaniti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O neretan kaka. Naimbag nga orasyo amin kagayem. Sakbay na, at tuy pa iti shoutout manipod kani Auntie Jor. Thank you. Kablaawan tayo mampay dagiti sumaganad. Kayat ni Maricel Concordia, kablaawan ti pamilya na ijay Cagayan Valley. Kumusta kayo amin dita, papagayam? Kumusta mo't amin dagiti listeners tayo iti Singapore. Pakaibilangan ni Rodalina Sagid. Dagiti listeners tayo mo't iti Hong Kong. Pakaibilangan da Linchar Princess. Kablaaw para mo't kada Zeni Talingdan, Cynthia Gomez, Mona Nases, I and Kathleen, Jonathan Fajardo, Reagan Fragata, Castañeda Floresma, kan kada kay amin ng papagayam as supporters daytoy a programa tayo. Agyaman kami unay kada kayo. Manipod iti Triple R Productions, isagot kada kayo ti Jor Drama Tips TV YouTube channel, ti pakasaritaan arapaulwan. Agmamano, dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Kuyugin nakman, silver, barok. Sa tinutatang, ijay club. Mayat ti mabuya ijay. Ha? Club daytan tatang. Club nga raw o di mayat. Sigurado ang madinidalay tatang. Diyak kaya't nga agapa kami. Siyak ti makaambok ni dalay nga anak ko. Apay, pangaw-awi samkin ni Silver. Di tala. No chicks ti papanam. Saan mon nga ikuyog ti manugang ta? Di ka agaramid iti pagapaanda nga agasawa. Ada aya. Silver, Barok. Sa dino aya ti pangaw-awisan ni tatang muken ka. Kuha na na. Tatang, sa dino aya ti pangawisan nyo kanyak. Ija club, market ko na kuma. Market? Anya ti ka marketan, iti kasing oras ti rabi ay? Ay wala niya. Ay, rabi igaya man. Chicks manan, ting kasarakan. San mo't Sapay nagulbod ka. Talaga ka di asaan mo ang maikat ti ag chicks, Anton. Pagan anom ngay lagita. Pakaalaan lang iti sakit, kan gulo iti pamilya. Nagsaya atan. Nagsauday tay ado ti chicks na. Ay, Silver Barok, saan kayo narumwar? Ay, sana, orayan ak ni pari, anya tayan di nagan na. Ni Dulce. Dulce, kasano nga amam ni Dulce? Anya Dulce asasaw, but bakit? Nabasak ti text na kin ka. Namjak lang bagbaga. Laglag ka, Anton. Amok nga iso ti sarakam. Iraman mo pa'y day tamanugang talaglag. Si kalangan ti mapanukayat mo. Ngam,
Saan ka na sumangsangpat? Nagdawal kamutin bakit? Dahita dulce anabasa miti cellphone kao kat may sa alalakay barkada. Anya? Dulce? Lalaki? Ulbod. Apay, hane, ti awag day ta lalaki kan ka. Bakla nga rod aday ta dulce. Pagtatak ko ng paygaya mo, pati lalaki apa Adam. Anya kanin na kita sasawang panyang. Apay, aguoyo nga amang tutop iti binabae. Makaulaw ka. Ulawon naklatan akan ayon. Tapno saan kan nga agkaraapan iti club, isang put mo day ta dulce at chicks mo ta pagbalinak ababaunan. Kan paturugan kayo di ta kulungan ti baboy. Nagloko kan bagat. Di pa'y kat agat baboyak taon. Big night inton rabi iti club papanak. Mapandan daw. Siyak ti mangitrit ken ka silver manugang kao. Watatang. Mangawis kayon ton iti sabali. Tadyak kaya ta guraan nak ti asawak. Kastamat ni nanang. Abuyo mo ton ti panagsasauna. Patpatsam dahil jay. Kasjay na laang. Manusan, kastaw. Siya kaon, ti mangipakadakin ka dalay. Ha? Dalay, anak kao. Inawis nak ni kumpare Bertaw. Kababain mo no sa anak amapan. Ket kayat kau, kuyukin nak ni Silver. Isa palubusam ko mati asawam tapno makaaliwak say mait. Awan lakit diti sa bali at turungin nyo tatang palubusak. Kung adakan kwanan no kayat na kayo akadwaan. Saan matadakas taramidan bay? Agatindar kami lang, ba't itipaskan ti may sagayam? Sige Silver. Yan tangay impakada na kamo ni tatang, palubusan ka. Masadutak lako ma. Kwa nga min. Manugot lang aroda ni bakit mo. Ado pa lang artimbat si Kasilbar. Agsagana kakiday, mapanta, makipaskain. Silver, apay nga alusiisin ka. Mga lakakit din iti ka-table mo.Ag-enjoy ta. Kas-kas niya nakalibas na nga imay dito i-club. Kwa, tata, madana ka na kiti makuna ni nanang. Ang mga no pakigurgura naktubutan. Saan? Siyak ti makamaw. Hello, Anton! Nay. Andan ni Dulce. Ala, mangkita ka niti ka-partner mo, Silver. Isalak man ni Dulce. Iti kasta, ganasik man na inti mga rakop kan kwa na. Anya? Hi, Poggy! Oh my God, nagsala ka! Palpasan na! Come to the table! Sus, mapasubo ako na di na oras. Pinanawak ni tatang iti club dali. Sulisugan nakbat ngaminan di may saman nala. Kan, jak kaya ta pabasulan nak ni nanang.
Agyaman nak Silver, talaga ang mapagtalkan kang asawa. Di kagdanag. Siyak ti sumungbat ka ni tatang, no babalawin na ka anang panaw kan kwa na. Kan siyak mo ti makamong agpalawag kininanang. Ibagak to na sinurot kayo. Agyaman ak matdali. Bakit? Maawatan nak. Amok ngamin ananakom kang asawa. Mapagtalkan ka. Saan akas kin ni tatang at chickboy? Umunega kaon. Slowly but terrible. Hindi pagbaga ko. Slowly but surely. Inayad, tapnawan makadlaw. Naging inayad kamot anya. Ha? Nagapuam. Natindarak ti paskan ni Pare Bertao. Imbagman, tagkarapasken nila kay Berto. Amumutin bakit? Adaw ti kwartana, iso nga agkarapaskan. Ay kasjay. Wan, kasjay at talaga bakit? Anya. Wan, kasjay talaga ni Pare Bertao. Managpaskan, nagparabor si ka, naglaing agawais. Kinapuno na, kami alalakay, itipaskan na. Ay kasjay. Uy, kasya talaga bakit? Matiliwak lang ada chicks mo. Ngurunguran kayo ado ah. Ngurunguran kayo akas lamanok. Unay tan bakit? Pagbalinin nakmut ka na amanok. Gapaw, taag mamanok ka. Sanak nagmamanok panyang. Awan pa'y tinaktakaw ko amanok. Nga oray, piyakla ko ma. Awan. Anya katawanan. Ado at chicks ti tinaktakaw mon. Taktakawom ti ayat da. Diablo ka ngagmamanok. Anya? Apay, rimwar manan ni agmamanok. Ha? Sino ngagmamanok na nang? Ni tatang nyo ah. Ala nanang, saan ngagtatakaw iti manok ni tatang? Saan nanto pa pagan ano ti manok? Narawot iti manok day tatao. Anya? Narawot iti chicken. Chicken? One. Chicken. One no chicks. Anya? Pilya ni nanang. Apay aya. Pinanaganan na ni tatang iti agmamanok. Anya? Kung saan mo't anasam ni tatang iti manok? Pagan ano na nga iti manok? Isumat yamok. Saan na kaya ti manok? Ngam kuna ni nanang, anaisam iti manok uno chicken. Si kamot lakay, manok kan chicken, isumot laang day ta. Sabali at chicken, tidakda kamata ni nanang. Adda ka di pa'y sabali at chicken? Adda, kuna ni nanang at chicks kano, babae. Anya? Napanamanan agmamanok. Naimot daytan nga awag mo kanyak, bakit? Nagala sa dingdinggan. Talaga mo't nagalas ti agmamanok. Nagalas ti babaero. Jaski kamit, bakit? Apay,
Di mo kayat nga ibulgar ka o tarabid mo. Saan mo't akasta? Madadal mo ti an nadak a reputasyon ko Ada aya reputasyon mo. Agmamanok ka mo't talaga. In short, nausum ka iti checks. Just kibakit, sardeng mo ti mga awag kanyak itikasta. Nakababain ko na manay. No kayat mo nga isardeng ka. Umuna ka pa nga agsardeng agchichicks langgong. Uwan bakit? Sana ko narumorpay. Stay at home. Para makita, Anton. Saan kan arumrumwar ngagpaiso? Ngumday talag sipsiputan iti babae a lumabas tar aramidom, Anton. Naira na lang mo't ang nagtugawak ni ti balkaon. Kat naira na alimabas di babae ang nakashouts ka nakabaklays. Nagala sakit kitaan. Makapadurman. Lilawa ka talaga. Apaw! Patsyam! Dayta, ada manan babae alimabas. Di ka manan agkidam. Sana kahit asawan, ang kurso na anak, bakit? Dilawak ti panagbadbado na. Nagatidog ngagpay so ti bestida na apanggat mukod. Agam, nagdakkel mo tiriyang na. Dumanon iti patong. Adas kay nagalas. Nagpintas ko nam taadda legs a masirip mo. Sino nga taday ta umawawag kin ni Anton? Kita akman. Nay. Paingay nagaw mo ti cellphone. Kat no agdadadaan to'y cellphone ko bakit? Kalat nga agunay nga oray awan mang sagsagay. Anya? No pagunyam, saan nga agunay? Naawan mangkot-kote, agunay. Dadaal kami na. Anya? Ululawon na kanya. Kita man no asino dayjaya nag-call kita Siya kaon, tama nga no manayunan pa itidadaal to'y cellphone kao. Anya? Agsisinukat nga minan ti setting na. No ag-text ka, call ti rumuar. No agdengag ka ti music, text message mo ti rumuar. No kita am ti ropa jay, agayim mo iti FB, sunggo mo ti makita. Ala, dadaal at talagang dati bakay. Ipa-repair ko pa. Kalpasan na, mabalin mong taon ngay gaman. Anya? Ada nga miran limo kaya partis na. Langgaw. Dayta partis ti utok mo at ilim mo kay. Isungawanin tinasaya at alinaon na. Pasigon akalukwan, jablo ka. Kaano ka nga tangag balbalew, Anton? Ay, unay daytan, bakit? Di mo ikarkararag dayta. Madia, no agbalbaliwak, nakasingsing putak. Kalpasan na, ikararag maong agbaliwak. Ay, madia. Di pa ikat agbalina kaon adakas. Maminsan pa'y amatiliwak ti pagduaduan nga aramid na. Pagkayabak ngawan payak na. Anya? Imbis nga iso ti mang bagbaga kada kayo nga ubbeng, iso mo ti pasaway. Unay daytan. Saan na kayo matasuksukatan, nanang? Iso mo't laeng Uray man saan nakasuksukatan.
Nunay nayunan nakman. Ha? Eh? Saan mat siguro, nanang? Anya saan? Agasam ngay dayta. Adda dulce a pagduldulsi na. Adda liwliwa kada diwata. Adda pay ligaya. Adda pay sweetie amang sweet-sweetie kenkwana. Ay, ina agmamanok at talaga. Anya? Bakit? Saan ako nga ibabainuwain? Saan ka asar dengan nga babaen? Inton maminsan, inak iwaragawag iti radio station, ti kinaagmamanok mo. Ay, di mo aramidan na ita. Bakit? Pangasing. Ikarek. Saan ako narumrumwar? Saan ako na tumalyaw iti ore asino dita kita ti babae? Ikarek bakit? Oh, para makita ah. Patsinak bakit? Ore sana kung nga gigamit ti cellphone. Igamamaw ti cellphone ka. Oray ta sino katakon ti SIM card na. Awanan ti makakontak kanyak apulaos. Ultima unang iti nakapunbok gagayem kada kakabagyan. Saan na ko na makontak? Iso nga awan mo ti makaawis kanyak apulos. Awanan, bakit? Anya? Ditan gagayem tinagibusan ti pakasaritaan arapaulwan. Agmamanok! Dito'y programa tayo. Unay daytan kaka... Padaanan dagiti sumarsarunupay a pakasaritan ngen kami itampok diti programa tayo. Unay daytan kaka... Musical and recording supervision, Giovanni. Script ken direksyon, Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions. Isang sagot kada kayo ti Jor Drama Tips TV YouTube channel. Unay na itan kaka.